Akhirnya aku kenyang ngeluarin menu baru. Ini pas fast food kemarin aku udah nyobain nih. Jadi ini tuh chicken mentai pakai truffle, enak banget yang ini. Terus ada US beef sambal bawang, pakai omelet juga dalamnya, pakai bakwan jagung. Dan selamat makan. Ini chicken mentai pakai truffle. Ini enak banget guys. Aku udah nyobain pas lagi fast foodnya. Gue baru beli sesuatu super duper lucu banget. Ini buat gue sama Abi. For you, for me. Tuh. Jadi ini lucky red string gitu. Jadi kayak kepercayaan Chinese itu. Jadi kayak setiap orang tuh connected with red string atau tali warna merah. Jadi walaupun lu sejauh apapun, kalau emang kayak you meant to be, you will find your way back to that person of your life. Yeay, sudah balik rapi lagi wardrobeku. Thank you loh, professional organizer, emang bener-bener profesional parah. Thank you kakak. Rapi lagi. Awas nih rayap sialan balik lagi ya. Aduh. Santai? To our 6th month anniversary.